na Republiku Srpsku Krajinu dio te teritorije, i to su sektor sjever i jug, ili kako bi mi Srbi rekli Banija, Kordun, Lika i sjeverna Dalmacija. Tog 4. avgusta 1995. ujutro u 5 sati krenulo je preko 200.000 vojnika. Samo iz Hrvatske vojske i policije, a njima su se uskoro pridružile i snage armije BiH, posebno 5. muslimanskog korpusa koji je bio u Bihaću, a prije toga su im pomagali uoči akcije i NATO snage koje su bombardovale repetitore i uništili komunikaciju, sistem veza. Tako da je bilo napadača, agresora više nego stanovnika u tom području Krajine, a bilo je oko 230.000 ljudi, s tim da je vrlo brzo nakon tog žestokog napada sa svih strana u egzodus krenulo oko 220.000 ljudi. Narod je dakle iz sjeverne Dalmacije i južnih dijelova Like od Gračaca krenuo prema Srbu i Lapcu i tu je bio jedini prelaz u Republiku Srpsku. Tu je postojao most preko Une u Martin Brodu. Druga kolona je išla drugim mostom Spasa ili prelazila preko drugog mosta Spasa, a to je bilo isto preko Une između Dvora i Novog. Tim pravcem su išli Kordunaši i Banijci. No, nisu svi Kordunaši izišli ni prema tom pravcu jer su bili napadnuti i ostali u okruženju. Ostao je Kordunaški korpus skoro u kompletnom sastavu u okruženju i oko 10.000 Kordunaša. Naši ideja da je na Grljavcu da sjedni onih ljudi straši. Pa sve od ovdje je bio povrtom. Pa to ću bukuti sada od... Bata će preuzeti. Na nekih 20 km od Dvora kolona je zastala jer je bila pretrpana zbog napada hrvatske vojske koja je napadala iz pravca cesti koje dolaze iz Petrinje preko šume Šamarica. Kolona je stala. U jednom momentu je počelo i pristizati druga kolona koja je išla od Gline, znači iz pravca Žirovca. U toj koloni, onaj ko ima priliku da vidi oznake te, vidjelo se da su Hrvati i muslimani, odnosno pripadnici 5. korpusa, bolje rečeni, pripadnici 505. buržinske brigade. Ko je imao sreću da se dočepa obližnje šume, taj je danas živ. Upadom hrvatske vojske, specijalne njihove jedinice, zloglasni Crnih Mandi i još zloglasnije 505. buržinske, napadali su koloni. Ljudi su tjerani na livade koje su bile pokošene i tu je počelo razdvajanje muškaraca i žena i djece. Stigli smo na Žirovac gdje smo stajali 24 sata. Tamo nismo mogli ni naprijed ni nazad.
Ispred nas napadnuta je kolona s desne strane. To je bio muslimanski dio, pucali su po nama. Nastala je panika, ljudi su se razbježali, ali i posakrivali. Mrtvih je bilo po cesti i složenih sa strane. Vidjela sam 20-ak mrtvih tijela. To se desilo 5.8. na teritoriji Krajine. Znači, mi nismo bili na teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno tada područje koje je držao 5. korpus. Njih četvorica su, pošto im kuće blizu, susjedno selo, nedaleko, možda jedno 5-6 km od tih položaja, krenuli da porodice izvlače. Na onome snimku se prvo vidi da je zarobljen devetak Mirko. I to sam da kažem, da su oni bili nenaoružani. Jedino je devetak odnio pušku u kojoj, ja mislim, nije bilo čak ni municije, jer oni su bili pratioci hrane. Prvi je devetak Mirko, drugi je Stambolija Pero, treći je isto Boromisa Pero i četvrti je Bašić Branko. Brdo ovdje gore. Tamo dalje. Ideš otkrije se ne upir. A ne izmjena mi. Tog augusta, večer noću 5.6. koji je bio. Augusta, zajedno sa svoje 2 ćerke, u 1 sat noću izašla sam iz kuće, došao mi je čovjek iz štaba, iz drugog sela, pokupio me, otišla sam sa njegovom suprugom i njihovom djecom. Bila sam tada 8. mjesec trudnoće. Znači sa 2 ćerke i 3. je bila u stomaku. Izbjegla sam. Gledajući taj film, tad sam prepoznala supruga, gore područje Suva Međa, uglavnom taj deo gdje ga uhvatili su ga živog, skupa sa još jedno par tih njegovih drugara i nažalost su ga ubili. Za tatu ništa nismo znali. Evo 11. godina. Kažem da sve pre 2 mjeseca smo saznali da je zarobljen, živ i da je tragično nestao. Vidjela sam tatu, prepoznala sam ga, prepoznala sam svog kuma, još jednog rođaka iz susjednog sela. Vidjela sam ga živog kad su ga uhvatili. Iz pravca Bihaća, 501. brigada dobila zadatak da ide prema Korenici, 502. brigada da ide prema Plitvičkim jezerima i da se napokon spoji s Hrvatskom vojskom u Rakovici. Po spajanju s Hrvatskom vojskom ide naša operacija prema Kladuši, Kladuša oslobođenja. 505. brigada je imala zadatak da izbije na komunikaciju Žirovac-Dvorno. Da je presječena kolona, gdje bi stanovništvo, onako je i sugerisano da mi ne idemo dalje tamo. I nikad do dolaska Hrvatske vojske nije komunikacija Žirovac-Dvorno presječena. Po nekim izvještajima, da, moji ljudi su bili, vojska bila je u tim šumama, to ko taj teren zna, to su nepregledne šume i put je tako da je bilo nekih, ja bih rekao, ipak sporadičnih okršaja, ali nije bilo presjecanja kolone. Niti kolone, niti komunikacije. Tek dolaskom Hrvatske vojske iz pravca Kostajnice prema Dvoru na Uni, prema Novom, naše spajanje izvršeno je kod Ivanjske. A 505. nije ušla ni u Žirovac.
niti je presekla komunikaciju. Da je bila više komunikacije, da. Došao sam do podataka da je to Trivanović Milorad iz sela Zut, koji nije sa porodicom krenuo u egzodus, nego se on išao je do svojih rođaka u Kotarane, u selo Kotarane. Tu su ga zarobili pripadnici 505. Bužinske i doveli do toga punkta Umprofora. Hajde, napolje, jebeo mater! Četniku! Vas nosima sine, mrzi, ja tamo. Ajmo, izlazi. Na poziciju! Hajmo, ubij i to! Evo! Ubij! Normalno da sam iznenađen i razgovarao sam sa počinjenim što se, kako se dešavalo. Ja neću da kažem da je to nije neki odnos ili odnos gluhih telefona, međutim, normalno da ko se prepozna, akteri, da se pokrene postupak i da se mora odgovarati za ono što nije časno i što je protuzakonito. No, ne zaboravimo da nikad legitimno od nijedne komande, nijednog komandira nije izdata neka naredba koja je protivno pravilima Ženevske konvencije. U operaciji Oluja negdje prema našim podacima je nestalo oko 1900 i nešto. Međutim, mi baratamo sa podatkom kad govorim, iznosili smo prošle godine i ove godine, zato što uključujemo da je ta operacija nastavljena i kroz Bosansku krajinu, završila negdje do ispred Banja Luke. Znači, sve ukupno mi govorimo sa završetkom te operacije negdje čak i do 2600 ljudi. Normalno ne možemo sa 100% govoriti, ali to je negdje oko 2600 koje je vezano od početka operacije Oluje završetkom u Bosanskoj krajini. Moja procena da još oko 1000 lica, pored ovih faktički 1500 Crvenog krsta i našeg spiska i plus 1200 hrvatskog spiska, još oko 1000 lica će biti u proceduri utvrđivanja činjenica i naći će se na spisku nestalih i očekujemo da Hrvatska objavi jedinstvenu listu nestalih, Hrvatski Crveni krst, jedinstvenu listu nestalih, pošto je Međunarodni komitet Crvenog krsta pri kraju svog mandata, ali do kraja godine očekujemo objavljivanje te jedinstvene liste. Uz napomenu da se na listi nestalih zvaničnoj hrvatske vlade, odnosno Komisije Hrvatske, od 1240 nalazi negde oko 60 lica srpske nacionalnosti, što je zaista ispod kriterijuma. Kako se to dogodilo, razloga i faktora koji su na to uticali ima mnogo, a mislim da je ipak najznačajniji faktor što je da bi se neko lice našlo na toj listi, znači najuži član porodice je morao da otputuje u Hrvatsku, u Zagreb i tamo da podnese prijavu. Veliki broj lica je izbegao sa područja Hrvatske iz straha za svoju ličnu bezbednost, pa je odlazak tamo bio nekada iz emotivnih, a nekada iz bezbedonosnih razloga otežan, tako da se ta lica nisu pojavljivala u Zagrebu da podnesu prijava nestanka i taj broj, ta lica se nisu našla na njihovom spisku, ali je zato Međunarodni komitet Crvenog krsta tih 940 lica do sada pronašao, obišao ili su oni došli u Međunarodni komitet Crvenog krsta i nakon utvrđivanja da su ispunili kriterijume nalaze se na listi nestalih.
Moji roditelji su živjeli u selu Ljeskovac, opština Dvor na Uni, i za vreme hrvatske akcije Oluja 7. augusta krenuli su put izbjeglištva kao i svi Srbi sa tog područja. Međutim, stigli su samo do Dvora 7. augusta, oko 18 časova presečena izbjeglička kolona i hrvatska vojska je zarobila moje roditelje. Ukupno negde oko 64 lica. Oni su izjasnili da bi želeli da ostanu kod svojih domova, međutim, jedan deo te izbjegličke kolone je prosleđen dalje prema Kostajnici, a drugi deo, njih 38, ostali su u Dvoru pod nadzorom hrvatske vojske ispred prodavnice Borovo. Međutim, od toga dana, znači u predvečerje 7. augusta, ne zna se šta se dogodilo sa tom grupom. Ja i moj brat preduzeli smo niz akcija. Prijavljeni su odmah Hrvatskom crvenom krstu u Zagrebu, Međunarodnoj komisiji za traženje, Crvenom krstu Hrvatske, Crvenom krstu Jugoslavije, Međunarodnom crvenom krstu u Beogradu. Od svih tih traženja jedino smo dobili povratnu informaciju od Međunarodnog crvenog krsta da nisu kod svoje kuće u Ljeskovcu. Sve počinje i sve završava sa vladama. Dakle, vlade su te koje su bile na određen način odgovorne kada su se zločini činili, da ih spriječe. I onda kada su zločini učinili, kada su ljudi nestali, onda su one odgovorne da nađu te lokacije i da ta tijela vrate njihovim porodicama. Međunarodna zajednica intenzivno radi sa predstavnicima vlasti u Hrvatskoj kada je u pitanju rješavanja problema. Jer Hrvatska, kao što ste i sami spomenuli i znate, to je da oni traže i tijela Hrvata koja su van Hrvatske, a u isto vrijeme na njihovom tlu ima građana iz susjednih zemalja koje potražuju te zemlje. Istina je da možda to sve u Hrvatskoj ide jako sporo. I uloga međunarodne zajednice, odnosno Međunarodne komisije za nestala lica, u Hrvatskoj je malo drugačija nego što je to u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini. Oni imaju drugačiji tempo i drugačiji način u tom suočavanju sa onom prošlošću. I ne bi sada naravno komentarsao aktivnosti vlade Hrvatske, ali svakako je da i mi, a vjerovatno i cjelokupno društvo, očekuje puno više od njih kada je u pitanju rješavanja tog pitanja i da puno agilnije i brže uđu u to rješavanje. Ako ne priznate i ne izjednačite mrtve, onda teško možete to uraditi sa živima. Ako se sporite i svađate oko priznavanja mrtvih, onda naravno da se sporite i stvarate neraspoloženje među živima. Neraspoloženje koje nije pozitivno. I mi smo uspjeli da se i nestali Srbi iz rata 1991. 1992. i ratnog razdoblja 1995. uključe i priznaju kao žrtve. Taj popis još nije potpun, ali ono što još nismo uspjeli, ono na čemu radimo, da taj popis bude jedinstven, da ih može dijeliti samo abecedni red, a ne etnička pripadnost. I s druge strane, ono što je možda još najbitnije ovog trenutka jeste da ti ljudi budu priznati kao žrtve i da imaju status jednak kao i sve druge žrtve. Zašto neka majka ili neka kćerka čiji otac je 1991. godine ovdje u Zagrebu odveden i nestao i do dana današnjeg se ne zna da li je u nekoj vodi skončao ili u nekom betonu ili na nekom trećem mjestu, zašto ne bi bio priznat njihovom ocu kao civilnoj žrtvi rata? I da ta kćerka i ta majka imaju ista prava kakvi i druge civilne žrtve rata imaju. Naravno, prava koja trebaju biti odmjerena, a ne na, kao što je to slučaj kod nas, koja su potpuno
nekontrolirana i služe za različite vrste političke manipulacije. Jedan od načina da se pokaže kako se hrvatska politika na neki način koprca u tom sendviču obveza spram inozemstva od Brisla nadalje i na neki način obveza spram unutrašnje stranačke klijentele i ideologijskih obećanja da će biti čvrsti spram Srba, pokazuje se u činjenici da postoje još uvijek službeno 2 popisa nestalih osoba za vrijeme rata. Na jednoj su osobe nestale, kako se to kaže, 1991. to su praktički isključivo etnički Hrvati, na drugoj su osobe nestale 1995. to su opet hrvatski državljani etnički Srbi. Pa onda dalje, po zakonu koji je danas na snazi, posebna prava olakšanja pri upisu, recimo na univerzitet, imaju djeca sa ovog prvog popisa, dakle djeca Hrvata, a djeca Srba to nema, iako se nalaze u identičnim socijalno-psihološkim okolnostima, i to pokazuje kako je koji puta teško pomiriti ideologijska obećanja i političku pragmatiku. Po evidenciji, ne samo naše evidencije, nego po onoj što je Hrvatska evidentirala i oni to računaju da su to samo grobna mjesta, oni to ne prihvataju da su to grobnice. Međutim, to su grobnice koje su nastale poslije Bljeska i Oluje. I njih ima 24 u 5 regiona. Imamo Sjevernu Dalmaciju koja još uvijek nije riješen Šibenik i Zadar. Imamo Liku gdje još uvijek nije riješen Žitnik kod Gospića. Imamo Kordun i imamo Baniju koja, znači ni Kordun, ni Banija još nije taknuta. Ni pogotovo zapadna Slavonija. Pa postoje još uvijek neidentificirane grobnice. Do nas dolaze različite informacije o tome gdje su i koliki je broj ljudi u tim grobnicama sahranjen. Ali ono što ovoga trenutka još uvijek nemamo u pravom smislu te riječi jeste da je država pokrenula svoje mehanizme da utvrdi gdje su te grobnice, da utvrdi kako su ti ljudi stradali i da im da ono što civilizacijsko nasljeđe naše nalaže, a to je adekvatno grobno mjesto i mogućnost da rodbina može posjećivati to grobno mjesto. Tu postoji spremnost, tu je predsjednik vlade Sanader to u više navrata i na moje uši ponavlja kao spremnost u razgovorima sa predsjednikom Koštunicom, ali još to operativno nismo doveli do stanja da možemo reći evo to je urađeno. Želim da dobijemo te kosti što pre, da ga sahranimo, da znamo gdje mu je mjesto, da mu možemo doći. Da taj čovjek koji je tu uradio, da se nađe, da dođe na lice pravde, da odgovara za svoja djela. Mislim da je moj tata bio nevin čovjek. Mislim da pticu nije ubio u životu. Desilo se to što se desilo. Jedanaest godina. Neznanja, traganja, plakanja, očekivanja, nadanja i na kraju